kuzibuza abitwa ba Nyakishasa nabande bandi nabanyagotomera naba Kanyamukwengo nabahe bandi naba Rudoviko abo ngabo barabaruta inshuro 10 cyane cyane babusoka buturegerege baza babirira ibyuya hano bakaroha bakatunukira batabona amafaranga yo kugura deodora kubera ko batabara abakene kandi nabakene babatunzi babisi taranta zabo. Soma ijambo ry'Imana, usome igice cya 4 cy'Abaheburayo umurongo wa 14. Abaheburayo igice cya 4 umurongo wa 14 haravuga ngo nuko ubwo dufite umutambyi mukuru ukomeye wagiye mu ijuru ari we Yesu umwana w'Imana, dukomeze ibyo twizera tukabyatura. Amen. Amen. Dushimiye kubana namwe uyu mugoroba ubugira kenshi kuko ari abo twabanye kuva ku wa gatandatu, ku cyumweru, ku wa mbere, ku wa kabiri, uyu munsi na gatatu. Kandi iyo minsi yose nakoresheje ijwi ntarinonera ndarirumanga, nsigaranye nyine iri ngiri muhaye mwumva. Baraza kurintiza ariko ragenda ryizana uko ngenda mvuga. Haleluya. Shimiye kubona abantu benshi nkunda kandi ntaherukaga nyuma y'ibihe birebire, ndumva umutima wanje wishimye. Haleluya. Kigira kabiri ejo nzasubirayo, abayumbe benshi baza bahishiye ngo bazagendera. Abayumbe baza batinya kuvuga ngo igihe bazagendera ngo batazabateza accident. Zasubirayo ejo kandi nuko nujuje ibikapo abantumye kera barantumye, nta muntu uzunuma ngo nange. Hari abaza abayumbe baza batinya ko babatuma ngo barabashira mu biheko. Abayumbe biki gihe. Haleluya. Nzosubirayo mfite irungu. Ino nta rungu rihaba ariko iri yatugira irungu ry'abantu nk'uko kwanyu bashoboye gukora ibintu bazi kandi neza. Ariko njewe ku giti cyanje singira irungu, sinzamenye impamvu, ariko ndayizi, narigiye kubesha ngo sinyizi. Ndayizi nubwo umwuka yaje gusimbura ahandi ukundi nari nteye, ariko njewe bancukirije mu kiraro, kandi mu kiraro habirungu. Natinze kwiberi babura uko bancusa, bararuha banyigira umutwe bancukiriza mu kiraro. Kubera iyo mpamvu no mu buzima bwanje ndatekereza ko ari naco cyankozeho cyane muri no minsi. Mbere yo gukumbura abantu nageze nk'umuringa ko nizo zarabajama banje twabanye mu bwana bwanje, bigatuma ntagira irungu. N'ubundi nakijijwe ndagihinyana mpaye nsoma ariko ndagihinyana. Iyo ntari kumwe n'abantu iyo nije nyine niho mwanya ngira amahirwe menshi kandi meza yo gutarama. Niyo mpamvu ndagira irungu. Kuba nzagenda ejo rero nzabakumbura, sinzi namwe ko muzankumbura. Ejo nababwiye umugabo twabanaga agazurira akavuga ngo akumbuye nyina, ukandi na nyina aramukumbuye. Sinzi rero
nimba muzankumbura ariko nje nzabakumbura. Haleluya. Kubera ko nyine ari ukumeze mwijwi, ndagerageza kuvuga ntuje, ariko mu mutima wanje hari imbaraga kandi hari ibyiringiro. Munsi Yesu yinjiye mu rusengero, ko numva ari naco kiri mu mutima wanje no mugoroba. Haleluya. Bamusingiriza ngo umuzingo w'igitabo, asoma amagambo aba mu gitabo cya Isaya. Aravuga ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri nje, kandi yansigiye kubwiriza abakene ubutumwa bwiza. Kubwiriza abakene. Hari abantu bakunda ba VIP na za VIP, ariko njewe abantu baciriritse nibo tsaduhuza cyane. Ngira amateka azatuma iyo mpuye n'umwana numva tureshye. Nahura n'umukecuru numva turareshye. Nahura n'umusaza tukareshya. Nzi kuganiriza abasaza kuko mzarwa n'umusaza n'umukecuru. Ariko nzanyeberwa abandi ahantu bageze hazatuma basa n'abahangaraye kuntu, bakagira bamwe baza baganiriza n'abandi batazabaganiriza. Umunsi umwe nkunda kubyina, mwarabibonye nejo n'ubundi ndabyina kungiye gutangira kera, kandi iyo nabyinye ikoti rizariroba. Giye kimwe nigeze kuba umuyobozi nyine mu bantu banzi, ubu ngubu niyo ndi umuyobozi bambi bingwiriye, ariko ndi baba banzi neza. Haleluya. Ubu bwo hari bimwe naje nza mbona nkava ngo Imana ishimwe ko ibi mbibonye ndinje nyine, kuko sinshaka ko ibintu bisa nk'ibikanganye. Haleluya. Bisa nk'ibiteye ubwoba, kubera ko muzamutera abantu ubwoba. Abantu hano bamwe ngo naba utagira ngo niyongeye kwiyatakaho, kuko niwe ufite titre ya apotre, n'abandi ba bishop. No bishop wanje yasigaye ndamenya avuga, kandi we ndagira ibikabyo nawe. Ariko umuntu akamangarara ngo ni bishop cyangwa ngo ni apotre cyangwa ngo ni umuyobozi, arabandi bitwa banabi, ngo ni ba profete. Kuba bishop, kuba apotre, kuba profete si kibazo kandi si bibi, ariko still uri umuntu. Mbere yo kuba bishop uri mwene kanaka na nyira kanaka. Kuba perezida wa republika, je maze kugana n'aba perezida barenga 20 nabo n'abantu kurya babzawe na banyina barabashaririye, abavuke abataravuke muri maternité n'abavuke muri maternité, abaganga barabashaririye. Shize najanye n'abantu baza kunyakira kubera icyo, kuko nari muri mission y'akazi, ariko njana n'umuntu umwe tubaye nk'abamenyerana. Ndamubwira kubera ko twari twahuriye mu ndege, nkabona afite duhuriye ahantu atazi, baza kunyakira mu buryo buri diplomatique. Ndamubwira nti wowe nkurikira, wino ufashe gutambuka ngubu umuryango. Noneho banyuza nyine mu nzira baza banyuzamo abanyacubahiro. Tugere hagati arambwira ngo se uyu ni wowe turi kumwe cyangwa, kandi si umunyamurenge, si n'umuntu wo mu karere k'iwacu, ni umuntu wari wangiriyeho umugisha uwo munsi turagendana. Ndamubwira ngo ku nawe wonyura ahangaha, kandi n'aba basanzwe bahanyura bagenewe inzira z'icubahiro n'abantu nganje, bamwe ndabarusha ubushobozi, kandi n'ababundusha ntibabundusha kuba baravuke kunyura ahangaha. Nimba uri apotre rero, nimba uri bishop, nimba uri nabi, nushaka uzaze nikibaza ahange n'ibindi, uri umuntu mbere yo kubikinga. Haleluya. Ikintu gikomeye kiri imbere y'ibindi kiruta ibindi nukugira Yesu. Ico ndakirangije. Ibyo rero biza bituma numva shikiranye n'umuntu wese, kandi haleluya, haleluya, kandi
bigatuma umutima unyemeza ko wofi kuzimu ku cyavu kicarana n'ibikomangoma, ariko ntibisobanura nanone ko ushobora kuba igikomangoma n'igitangaza ukisanga uri. Haleluya. Ejo bundi narimo ndera abantu urwenya, n'ejo bundi cyangwa n'ejo bundi nimo mbabwira ko hari igihe twageze turirimba ngo hari abantu biteka ryose bazahoraho iteka ryose. Ntabo munsi muko muravuga amazina ntabona nashatse kuvuga kubera impamvu za kamera, ariko mu myaka nk'ini ishize sinuvuba nigeze kugira amahirwe yo kuja gukora akazi ncumbikirwa n'umukobwa we bwite. Arancumbikira ari jewe sinzi uko mbyita, ariko reka mbivuge mu magambo makeya. Nyine ngomba kumuhemba, ngaho nawe tekereza yagucumbikiye ashinzwe kukwitaho, none akazana agakaratasi n'agakaramu akambwira ngo papa uyu munsi urarya iki, akandika nkamubwira akandika, yarangiza akagenda agategura akaza akambwira ngo patro ibyo kurya byahiye ngwino urye. Kaja kuri tere nkagaruka urukweto rwanduye narwambura nkamubwira nzira ngweto zo nizo zose akwambara kuko nizatere, akazifata akazihanagura akazosa. Twararirimbiye sengo tazafa ahoraho iteka ryose. Waruzi ko ushobora kuva mu bushorishori ukisanga uri mwivu? Waruzi ko ushobora kuva mu buhunzi no mu bupfakazi no mu buzima usuzuguritse ukicara ukisanga ufukamirwa n'abantu? Ikintu gikuru kiruta ibindi byose, haleluya, ni ukugira Yesu. Niwe wahozeho, niwe wenyine uriho, kandi niwe uzahoraho iteka ryose. Haleluya. Icyo ngicyo ngiye kuvuga amagambo makeya. Haleluya. Hari ijambo nshaka kubabwira kandi natekerejeho bikomeye uyu munsi, ko numva nyine ubwo natangiye nitonze ndakomeza nitonde. Buriya hari umunsi mba ndi umwana mwiza naje nk'abandi. Uyu mwanditsi yaravuze ngo ubwo dufite Yesu, ubwo dufite Yesu dukomeza ibyo twizera kandi tukabyatura. Ubwo dufite nde? Ahantu nshaka gutinda ubu nyine ngiye kwivurugutamwo bukeya ni ukwibaza icyo kibazo. Jewe nubabesha bari muzi ayo makuru, timurahura n'abahungu b'abateka mutwe barya nababwiye ejo muturegerege, no kwama mbabesha nkabifatira mukagira ngo mfite Yesu. Mugira Kristo metere se hano umuntu yagize umuriro bazabazana ikintu cyitwa ngo ni termometere. Termo hano nindugira Kristo metere uzupima ubukirisitu bagashira kantu hano bakavuga ngo ubukristo bwe buri kuri degere 15 cyangwa 36 cyangwa 40. Hari uyigira biroroshe rero kwifatira aba. Mureke mabwira ikintu natekereje kandi kijanye n'ubuzima busanzwe. Tureke kubeshana, tuzatubwizanya ukuri. Wogira gutya icyumweru, icya kabiri ukagira gutya, icya gatatu ukagira gutya, ukareka kumenyera. Tiwomenyera ushize babifashe nk'impango, ariko reka mbisubiremo naha. Abahungu b'i Kigali b'abanyamurenge baba athlete, ariko bamariye tala zabo hehe kuri podium, bakaba ari abakene bagisabiriza 10,000, kandi aba athlete b'abanyakenya baza birukanka umunsi umwe bagatahana 10,000 by'idolari cyangwa 30,000 by'idolari. None
turicaye hano muri Kenya. Hallelujah. Uturegerege twa hano mu mujyi Nairobi bankureba uyu muhungu waburuka sha. Singuzi. Waranyibye ariko. Umuhungu wa Edward. Owe umuhungu wanje. Ori umuhungu wanje kabisa. Mureba uyu muhungu oya shepo yiwe. Nukuva ngo umuhungu uresha gutya. Uteye gutya. Yitoje icyumweru kimwe. Yo kwiruka full marathon. Yo kwiruka iki? Ariko abahano mu Gisirimba ntaritoza ngo yirukanke, ni impunzi n'ubukene, tazi ko izindi impunzi zose zakomejwe no kugira ubwenge no gukoresha ubwenge bwabo, akaza hano mu Gisirimba kandi ari umunebwe mu muzi mwese. Icara. Mwabaye gute mwabanyamurenge? Mwabaye bangureba uyu ndamuzi. Haguruka. Uyu muhungu uko murabona yirukanse yohumagira bigenze gute? Ahumagira. Umaze kwiza amafaranga ngahe muri marato? Ntibisaba hari abaza bareka kuvuga ngo nje munsi nagize amahirwe yo kwiga. Kwiyandikisha mu birukanga ntibisaba diplome, ntibisaba igifaransa, ntibisaba icyongereza. Uraha ngaho urahagaze hano, dore ishati itangiye kubira ibyuya udatahana ni $10, nusohoka ari utangire gutereta abakobwa, impanda nivuga uzasha, kandi ushutaragize n'amafaranga, n'abana bawe utarabafashije, na bene wanyu utarabafashije. Icara. Ibi bintu tuzabivuga tugeze hehe? Hari abantu bariko bambaza kare twariko tuganira ngo mu buzima busanzwe twakora gute? Twotoza abana gutera umupira bakabimenya. Abana banyu baba mu club. Muzamu batoza. Usibye ariko nshimire bamwe nabonye hano. Byibuza abitwa banyakishasa nabande nabanyagotomera. Nabakanyamukwengo nabahe bandi. Naba Rudoviko. Abo ngabo barabaruta inshuro 10. Cyane babusoka buturegerege baza babirira ibyuya hano bakaroha bakatunukira batabona amafaranga yo kugura deodora kubera ko bari abakene, kandi n'abakene babatunzi babise taranta zabo. Hallelujah. Buriya muhungu ubu nyina ngubwiye gukora press up hano pompage wokora zingahe? None uba muye club ya gym yo gutoza abantu gukora za gym n'izindi. Uriya muhungu wize boxer wo boxinga mukanya sinzi uburyo nafunguye Google mbona Joshua ari umuhungu mu Nigeria uba mu Bwongereza, uzuterana amakofi umunsi umwe mwiterana amakofi agatahana miliyoni z'amadolari. Ninda waje kuja mu club witerana amakofi, kurabona icyo gikano ufite wowe witojeje utokwinjiza amafaranga. Abahungu bafiriye banyina ubusa hano, bananiwe gukizwa, bananirwa gushaka amafaranga, bananirwa kwiga. Mureka babwira ikibazo dufite. Nk'ubwo dufite abantu bari mu kumara iminsi mu nkambi kubera ko batekereza kuja muri Amerika. Abana ntibige mu nkambi, abana hano Nairobi ntibahebiga, n'abahebiga ntibahebiga neza, cyane ko ababyeyi badafite n'ubushobozi bwo kubishurira school fees. Barangiza n'ibidasaba kwiga, bisaba kwitoza gusa, kubera ko bibumbiye hamwe bijya bikinyamurenge. Mureke mbabwira ikintu nariko nganiriza abantu, ndagenda ngaruka ku bintu navuze. Muzamugira ngo imurenge habaga uruganda rukora za saka yose gusa za mukasa. Buriya imurenge no muri Kongo haba inganda zazikora ibirato by'amabara atandukanye, ariko kubera ko abanyamurenge baza biganana,
abanyamurenge twakuze tworora twese no guhinga gusa. Nariko mbabaza ngo se ninde watubuje gutera icyayi muri iriya misozi yo kugatongora rubaro rwa Shende Mitumba. Ababembe yo barutema nka kuri abanyazi nka iyo batema icyayi ubu niho habarimo hashibuka icyayi cyiza. Ninde watubuje guca imihanda twenyine tuyiciriye ko abandi baza baca imihanda y'ibirometero 500 ari abaturage initiative ko cyari igihugu cyacu nta watubujije. Tawe abagore bose basanga bambaye iki zasaka yose kubera kwiganana kandi ntibahura n'abandi ngo bigire ku bandi. Ubu ngubu mbabajije abatlete bo muri Kenya ntimubazi, mbabajije ababoxer nje w'ibyumweru ntabwo ari ibyumweru ukwezi gushize mu kwezi kwa gatandatu exactly ku itariki 20 nazingahe z'ukwa gatanu nari muri stade Londres Wembley Stadium naje kureba abasore b'abanyakenya b'abakinyi ba rugby. Ninduza amazina y'abakinyi batatu bazwi b'abafamazi ba Kenya bakina rugby muri mwebwe nindubazi. Umaze imyaka 7 imyaka 10 muri Kenya ngo muri abasore yo babanye ko ari babaye abahungu ngo mwebwe mubiki nabwo mubaye n'abagore ndimotunga ingo mumbabare gukoresha amagambo aremereye. Ubugiye muri timu ya rugby ni igihaha n'agatuza biba biha ko muri yahuza ibiyobyabwenge hano mukiyahuza amazimwe y'amarozi mukiyahuza amacakubiri ugasanga amakanisa 300 mu mujyi umwe ngo aragira akiwe ni kwa kundi ndahuza usumbundi ni sakayosa modere ya sakayosa amakanisa uniforme kaza sakayosa inkweto z'abagore. Ubu mwese mubaye kanisa rimwe mukagira umutoza mwiza cyangwa umugabo umwe cyangwa umugore umwe ufite ishurirwa mwoba bakire mwoba batunzi mwotera imbere mwofashanya. Abarevera 8 ababishop 20 jewe bansengeye yashize imyaka 10 ningahe yari arimo baye bansengera imyaka mu 2010 cyo gihe bansengeye ubu turi mu 2000 ndacyari pasteur. Eje nabonye hano baye bari paparazzi baye bandika ngo bishop ujedeho ninde wabwiye ko ndi bishop kubera ko mutazi n'akamaro k'amatitire umuntu azabzukana ubucuko kama yita titire. Hari abanumvishe ngo ni ba docteri kabaze uriya yabaye docteri yari ngo ni docteri mu bintu runaka docteri ariko muzi icyo bita docteri mwebwe muzi doctora ikimininga mu bandi bazabavuga ngo ubesha nyakabwa umuziha abahayibesha umuhondo. Muzi umuntu ufite PhD mwebwe ufite doctora muzi abandi ba apotre muzi abandi ba bishop muzi bibaranga muzi abarefera ariko muzi refera mwebwe. Ukukuri mureke mbabwira ikintu kimwe ukukuri nta muntu wo kubabwira atari mwene wanyu kandi ukukuri mbaye mbabwira nta muntu wo kubabwira atabakunda kuko abanzi bacu baba bashaka ngo turindagire muri uku kurindagira kugira ngo babone uburyo bikomereza basonga mbere. Kera nageze ngira ngo dataranyanga ariko Imana ishimwe ko yapfuye aziko mukunda. Reka mbabwira ikintu kimwe yankore ngira umwana cyangiza uwo ndiwe. Data ntabwo yigeze agira namenye ubwenge ari mu bagabo. Uriya mugabo ni umuhamya. Uriya mugabo wice hari hano umuvandimwe waje direct Revera Ahmed. Ari mu bagabo bo mwacu bahungukanye inka zigera kuri 30. Murere yari yaramaze inka nkuko kandi ahungukana inka 30 yapfushije abahungu biwe babiri yarakwereye. Mukuru wacu uri yuheruka gupfa ari agacuke nundi umukurikira ahungukana inka 30 n'abakobwa biwe bahe bashakwa abari kuzihungukana kandi mu mateka muranga pastor arabizi agira inka nziza yagiraga inka nziza abari kuzihungukana aricara aravuga ngiye kwabwira ikintu kibiza kwafasha aravuga ngo se ndatunga inka 30 mukuru wiwe mwene se nawe mwase wabo ise uriya mugabo ni umuhamya ise uriya mugabo ni umuhamya abana abo nibo tuvuga
direct mwabasogokuru bari hano kandi sinshaka nta mpamvu zari gutuma mvuga ibyo ngibyo uwo munsi mubo yahaye inka umunsi umwe mu nka 30 afata inka 12 asigarana inka 18 harimo se wa Amede harimo se wa paseri Karegeye umunsi umwe inka 12 arazitanga amare kuzitanga umupfurero aramubwira ngo uzarinda usazukira umunyamugisha noneho aza kugira umugisha mwinshi ico nari nshatse kugira ngo mbabwire jeunesse yaho yakuye umugisha gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa namenye ubwenge tugira abashumba 2 batatu 2 tukagira n'uhinga nugira gute ngiye akwabwira ikintu igiye ndababwira ikintu kiza kigira nageze ngira ngo waranyanga nyuma sanga arankunda ndashaka gusobanura impamvu ndimo mbabwira aya magambo asa nayo kubacaha dufite abashumba 2 n'abashi 2 bo guhinga inzu zirava hari haguye imvura y'agahira kambere inzu zirava amarura arava arambwira ngo ragira inka arahazi irya hirya ku kagugu ndagira inka mare kuragira inka imvura yamigwa mu gitondo igeza ni mugoroba abashumba bate mu bwatsi barasakara nanje ntizari nkeya zari nyinshi pe noneho ziranana kubera ko imvura yaguye imvura ihita ni mugoroba zitangira kurisha kandi bwari ubwatsi bwa mbere zinanira gukusanya umutima urambwira nari umwana pe nigaga muri primaire umutima urambwira ngo genda uzane utahana inkamwa gusa tahana inkamwa izindi zisigirya hirya harura ku kagugu nzana inkamwa inzaga mpaye nteta umwana w'umuherezi nari umuherezi mpaye nteta zihageze abashumba baje gukama yama mpamagara ngituruka nkari abonye inkamwa arizo zaje gusa imboga zizasigaye yama mpamagara ngo data wanje we nuko yageze ashekerera cyane nditaba nte waragenda hamubwira none inka ziri hehe ntizananiye dore nzanye inkamwa mama yaraho abashumba 2 aza yishura baraho abashi 2 ni batari 3 baraho bakuru banje 2 no mukuru wanje kwa data wacu tubana baraho yamahaguruka yamagenda terura kadete kamata ngo ngagotomera data we ndagotomera inja kwicara nyine ku muriro ngo note kubera ko naniriwe nyagirwa naje nakayuye amasa nkubiturushi yama nkubiturushi ndatemba ngahari arambwira ngo mpumure hatabuze ikimasa na kimwe hatabuze akanyana na kamwe zose ndazishaka hano mu kibuga ni nijoro umwijima wafashe ziri ku kagugu ndi umwana w'imyaka 10 ningahe gutya 11 12 mpaye ndangiza primaire amaze mama aratukararira arambura ngo se gitumuzunkorera abana gutya yama mubwira ngo ziba kandi data ari umupasiteri ntageza tukana ngo ureke ndera umwana wanje ngo umunsi nzofa nzasiga umugabo kwisi ntazasiga imbwa niryo jambo yavuze ndaribika mu mutwe wanje nama mpaguruka nama muhindukirana ndamubwira ngo da aritaba ndamubwira tuzosiga imbwa kwisi ntora umuhoro imvura gari gihayigwa ampisa puyiwe n'umwivuri ntora umuhoro ntora inkoni subira ijya hirya kwa gugu ku misozi neza imanuka kwa gugu hirya gucusho harura kwa gugu hamanuka harura kwa gugu ndagenda ntangira gukusanya inka nazo nsanga zimaze gutangira kwihuza zonyine ariko zigiye zirisha nama ndaragira nijoro ndaragira saa moya iraba saa 2 ziraba ntangira kuzihuza saa 3 ziraba barakama baracumba umuhana wose twageze dusangira ntibarya bantegereje araruha arahaguruka bakuru banje 2 na mwene data wacu barahaguruka abashumba barakuru baraza basanga ndagiye hirya kuturenge two hirya y'amatunda ndaragiye ndangize asanga ndagiye arambwira ngo duhindure ndamwaho ntawe twaragiranye kandi ababwira ngo ukora kunka ndamutema ndaragira neza zitangire nabo bampagarira iruhande akazavuga wenyine ngo reka mbone ngiyo nohereza akazavuga abo bashumba twari dufite kibazo ntitwa tukigise ndababwira ngo ndaziragira nonoga nubwo nari mfite usibye ko ntabwo nari nkigise inka ngayitanga kababwira ngo umuntu ukora kunka ndamutema n'umupanga n'umuhoro ndaragira ndahindura
ariko kuva uwo munsi mbika ko kugira ngo data atazasiga imbwa ngomba gukoresha amaboko yanje kandi ngomba gukora ibyo ngomba gukora ndatekereza ko hari undi ugomba kubikora muzamubwira ngo ninde uzabakorera mukabaho mukibeshaho mukaba batunzi mukagira ubuzima mukagira ijambo nariko mbabwira abagabo twariko tuganira mugira YouTube mwese hano nabonye mufite connection ngo hari n'abateje imbere bafite za wifi mu nzu zabo muzamwirwa mureba ibisirimba ari mwebwe mwabizimye by'abasore buturegerege batokwinjiza amapaundi cyangwa amadolari cyangwa amashiringi 1000 ku munsi aho gufata YouTube ngo wige icyongereza ejo nariko mbabwira reka mbabwira itangazo ninde muganga uri hano ufite diplome y'ubuganga umwinfirmiye cyangwa umwinfirmiere cyangwa umudokiteri nazamukoko abari ko muranyumva simba shaka ko ngo muzamunyandikira ngo pasteri ngo ngere tubwire bya bindi banyoko bari hano nabashiki banyu nabandi babyumve umuganga uri hano ufite diplome ya infirmieri cyangwa ya umudokiteri ushobora kuvuga icyongereza ufite certificate ya TOEFL ni certificate zitangwa ntabwo baza bayifuroda izitangwa na ambasade y'Ubwongereza mu gihugu arimo numara kuyibona wayikoreye ukayitsindira ukaba ufite na diplome yawe notifiye uzombwire uwo munsi nubona umaze amezi 2 utarisanga mu Bwongereza n'urugo rwawe uzovuge ngo pasiteri birya azavuga azabesha maze imyaka 6 mbwira abantu ko opportunity ari mukirwa kuri za YouTube muhaye mwumva igifurero n'ikibembe muhaye mwumva ibisirimba muhaye mutukana muhaye musubiranamwe abayumbe ngukanaka ndazatubera president nawe bamutora akigira agasimbarara ku president ngo ntazavaho aho kwiga icyongereza muri Kenya mu mazi imyaka 10 ndimuzi kuvuga icyongereza mu gihugu cy'icyongereza ngo nimurangiza ngo barabaroze ngo kanaka karangendaho nimuci muze Ubwongereza burashaka abaganga bwarababuze ariko abaganga bazi icyongereza bafite na diplome gasongo genda wiga icyongereza ukore TOEFL umuganga nurangiza uzambwira urugo rwawe bahita baguhambiriza itike barayishura na indefinite to remain uva hano wemerewe gutura washika ugahembwa umushahara ukuze wabandi incuro nk'icumi murashaka kuja hanze mwagiye hanze mukagenda hanze muri abantu bazakompetitinga n'abandi muzorebe nimugura n'abahungu bavuye muri Amerika n'Iburaya n'ahari bamaze y'imyaka 10 wamuvugisha icyongereza akazavuga ngo you man bakora muri company ndibaza babona umwanya wo kuganira ndibaza icyongereza nabo ndibaza biga nabo nuturegerege nguku kwanya barasavayivinga gusa inoti ndazo bafite n'abakene n'abatindi nyakuja tibagira na pension baza basaza bagashirwa mu mazu yayandi yo kubaboheramwo bakaza barerwa n'abatabakunda kubera ko batiteganyirije muri mu gushaka ngo tubu bwoko burimbuka tubu bwoko buzashira gutya gusa muhari ari uburyo mwogira icyo mukora natwe tukababwira aya makuru mugahaguruka mukiherera n'abana banyu kera nje nageze gutera umupira ataha data kankubita ko nteraza agaciro kawo ariko njewe ni yari muri neshi umugore wanje azambwira ngo ndutwara umwana nkamubwira ngo ndamutwara ndamufubika ariko naje gutera umupira nabona ko ari ihunyiriza kandi ngira umuhungu umwe gusa kamukubita urushakatemba nkari kamubwira haguruka kandi burante baza bakubita abana genda utera umupira yagera mu kibuga nkamubwira yasha yirukanka yasha nko kuhagarara ngo aruhe kamubwira nta muhungu wimbwa nkawe uzwagarara ngo aruhuke shiramo akanyabugabo iyo namubwiye gutyo nagumye kumutwara gutyo ibogo bazatangira kuba ama certificate y'abakinyi beza kuva umunsi wa mbere Imana izamfasha zahirwe aracyari mutoya bibiri zivuga nk'umwana n'ingiki n'inkumwambi uri muki uri mu muheto ushobora kumurasa hafi akagwa hafi ushobora kumurasa kure ni muvi muji mwavuye ku mugorori mwavuye mu bibogoboko muri Nairobi kapitale ya Afrika Sub-Saharian
umuntu yoba Nairobi hari ama opportunity angana gutya akaza asabiriza byagenze gute cyane cyane urubyiruko kubera kwa kwikumira hamwe ntimuza musohoka n'abandi uretse bamwe burumugi nibo bazamenya abandi bamwe burumugi biki babanyakenya aho gusohoka ugasanga yifungiranye mu kanisa kiwe iruhande hari kanisa yosabanye n'abandi b'abanyakenya bakamugira inama bakamuhuza n'abahungu babo baba technicien baba mécanicien baba ingénieur baba convoyeur mukasanga gusango umwe turuza protector ugasanga umuhana wose wacuruje iki saka yose muzamubwira ngo protector nizo zigira isoko hano protector so zigira isoko hano nuko ni rwa rugero gusa umwe yacuruje protector undi ni protector undi protector umusinzi umuzungu wigeze kugeririya mu mukutana abona abantu bose ku maguru ni kirepe aravuga ati sinkweto ninde mugira neza n'uruhe ruganda rwazibapokeje n'uruganda muza mwasaga n'abahe bamamariza bose niba ari bitenge ibigezweho umugore akamarara umugabo adayahumbeka ngo naje ngo igitenge kigezweho ni kihe siperi cyangwa ngo hagezweho Ghana hagezweho bla 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 muve buzimu mujibuntu muhindukire niba mufite Yesu koko haleluya haleluya ko numviri hasi ariko niko kwisi haleluya mtima wanje yimbaza imbaraga z'Imana tugiye gutarama ako karakanyuzeho Uwiteka Mana yacu urakomeye mtima wanje Uwiteka Mana Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Mwankunze ko ndi umuntu mwiza. Nabakuye mu mwuka. Nabakuye mu mwuka. Oya pi. Nabakuye mu mwuka. Haleluya. Naratangaye wari umunsi nagize umujinya mpaye mbona abahungu bakorera pompage kuri rutari. Kuri rutari ngo niho baje gukora pompage. Hari ahandi baza bakora pompage bakaguha amakuta kuri rutaro uzakura ngahe kandi Imana ntizibona pompage Imana izayumva Yesu haleluya haleluya iyo ndirimbo niyonge kuririmba iyo ndirimbo nzandirimba iyo nshaka kunezererwa Imana muri bibi Bwana sifiwe Bwana sifiwe ubwo dufite Yesu akaba ari we ndumwa n'umutamzi wavuye mu ijuru dukomeza ibyo twizera tukabyatura ngiye kwabwira amagambo y'ihumuri ariko nukuri kuri direct either ufite Yesu cyangwa ntawe kandi ko ndabwiriza abantu bari mu rusengero sinagiye kuvuna hanze ngo mbabwirize muri Yohana 3:16 kuko Imana yakunze abari mu isi ko ndabwiriza abakristo barimo ba reverend na ba bishop na ba apotre barimo abaririmbyi barimo babusohoka barimo ba mama baririmbye korali nziza hano mufite Yesu muzakozwe n'intumwa mu gice cya 19 umurongo wa mbere Bibiliya ivuga ngo Apollo ngo yigeze guca mu bihugu bya haruguru ngo atungukira mu Paulo ngo yanyice mu bihugu byo haruguru ngo atungukira mu Efeso Apollo ari Korinto ari Efeso ngo Paulo yanyuze mu bihugu byo haruguru atungukira mu Efeso ngo asanga abagabo ngo arababaza ngo ese mwakiriye umwuka wera mugitangira gukizwa mwakiriye umwuka wera mugitangira gukizwa ariko ngunda babagabo mwakiriye umwuka wera haleluya amen buri munsi bari mu kumba kamushwara ntabwo natwibagiwe mwakiriye umwuka wera mugitangira gukizwa yarabasanze kandi yabasanze
yabasanze mu kabari. Muzabwira ngo yabasanze mu kabari pasi. Yabasanze mu masengesho nkuko. Sanga ko barasenga. Sanga iyo baje kwara ubunyine yari kubasanga mu gisirimba ibyuya byabarenze nkuko ugiye kindenga. Arababaza ngo ese mwakiriye umwuka wera mugitangira gukizwa. Barabaga 10 n'abangahe 12. Baramubwira ngo uretse kuwakira tituramenye n'amakuru ku mwuka wera. Ara yaratangaye. Hari abaza bumva ayo makuru ntibamenye bari abagabo ngo bari bande. Abo bagabo reka niyute kuko siyo topic nakereye ariko kugira ngo ugire Yesu tushobora Yesu utuzuye umwuka wera kandi Bwana sifiwe. Tushobora gusenga ngo Imana ikumve udasengeye mu mwuka. Kandi kanya ngiye gusenga kandi naraye mbabwiye nisinibuka ku munsi narababwiye ngo ibasha gukora ibirenze ibyo tusaba n'ibyo twibwira kuko imbaraga zayo zikorera muri bande muri twebwe muri bande muri twe. Niba sitagukoreramo nuko nyine uri mayibobo yaho mu muhanda tuzigera ukutana n'ibintu bibabwiraga amakuru y'ukuri. Arababaza ngo se mwakiriye umwuka aba bagabo nibona ningezo kubababwira. Abo nabagabo barabigishwa ba Yohana umubatiza nibo batipe babatije Yesu. Abantu bari ku mubatizo wa Yesu. Ko muranyumva? Abantu bari ku mubatizo wa Yesu. Abo ngabo ntibigeze bahanguka. Umunsi baza kubaza Yesu Yohana afunze. Yesu arababwira ngo mugende mubabwire ngo impumyi ko zirahumuka, ibipfamatwi ko birumva, ibimuga ko biragenda, hahirwa ibyanje bitazabera ikigusha. Yohana yamaze gufa baragenda, bagenda bose binjira ihuduma. Mwebwe bandi murabona abantu binjira ihuduma. Jewe nigeze gukorera mu karere hari ukuri abantu bataza batinyuka kuvuga ariko jenza nkuvuga kugira ngo abantu bakizwe. Nakuriye mu karere imyaka imwe nginga havuma indirimbo bageze baririmba ngo wa malaika waleza karibu karibu wa malaika waleza ahe ahe niko bageze baririmba. Hakaba igipindi cyo guhoberana bigeze kumpoberaniraho arabizi uriya mama washimye ngo niba kinyumva ndagiye inka ku karenge baheta akarenge kose kibibangwa n'ibishasha karakunduka apana kugaheta bagahoberana bakagwa ku gishasha kikagira gute kikagwa bakagwa ku kibangwa kigatemba. Niba bageze bikorera ibiri 100 akavuga apima ibiro 50 akavuga ngo marayika araje mu 100. Kwa muranyumva neza niko abayigishwa ba Yohana umubatiza bari bameze bari mu za Yohana gusa. Yes, Paulo arabaza ngo se mwabatijwe umubatizo ki? Baramubwira ngo twabatijwe umubatizo wande wa Yohana. Ntibarumva umwuka wera. Ejo bundi nari konsoma Bibiliya isobanura izindi Bibiliya inyereka ko hari imyaka bari bamaze Pentecoste yaraje yari hagati y'imyaka 25 na 30 niba ari 2. Pentecoste yaraje batabizi. Muri mwebwe hari abamaze imyaka 10 imyaka 20 muri gusoka baza bavuza amapendo baza biterera hano bataramenya makuru ku mwuka wera yaje kuko ntabagabo. Yesu yaravuze ngo bazaza azasinda bisi abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'ibyo amateka. Iby'icyaha kuko batanyizeye, ibyo gukiranuka kuko nje kwa data namwe mukaba mutakimbona, n'ibyo amateka kuko umutware w'abiyisi yashiriweho iteka. Tushobora kuzura umwuka wera ngo utinye abarozi, tushobora kuzura umwuka wera ngo usambane, tushobora dushobora kuzura umwuka wera ngo ubijije. Yesu yaravuze ngo naza azabayobora mu kuri kose. Haleluya. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Mwakiriye umwuka wera mugitangira gukizwa. Ariko muzi kugira Yesu, muzi igiciro kingana no kugira Yesu. Ubwo dufite Yesu ariko malerezema igiteye agahinda nuko ndimo vuga ngo ubwo dufite Yesu hari abatamufite hano kandi bazababesha abandi ngo baramufite. Tima wanje himbaza imbaraga z'Imana, Uwiteka Mana yacu urakomeye. Tima wanje himbaza imbaraga z'Imana, Uwiteka Mana yacu urakomeye. Tima wanje himbaza imbaraga z'Imana, Uwiteka Mana yacu urakomeye. wambaye icyubahiro no gukomera
gukomera bari bicuba bihinduye igaragawe barugendera ku mababa y'umuyaga kandi imbaraga zawe zirakomeye. Haleluya. Ubwo dufite Yesu dukomeza ivyo twizera tukavyatura. Bwana sifiwe. Amen. Iyi ndirimbo tugiye kuyisengeramo abantu. Bwana sifiwe. Amen. Tugiye kuyisengera abagabo bose bo kamwe n'ibimogi hano. Afrodere b'ibimogi, abamwe b'inzoga, abasinzi barangiza bakaza mu materaniro kandi mukabafata nk'ibintu bisanzwe. Tugiye kuyisengeramo ingumba zitabyaye zibyare. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Tugiye kuyisengeramo abakobwa batashaswe batinze gushakwa bashakwe. Ko turavuga ngo Mana imbaraga zawe zirakomeye. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Imana yoba yari umugabo nka Rutambwe ntacyo yomara, ariko Imana imbaraga z'Imana zirakomeye. Wow. Hallelujah. Hallelujah. Tugiye kuyisengeramo abagabo bakwamye bakwamuke. Tugiye kuyisengeramo abarwayi b'ibicuri bakira ibicuri. Hari ibintu bitaza bivugwa kandi bigasenya imiryango. Amen. Tugiye kuyisengeramo indaya z'abagore bazabaca abagabo babinyuma. Dukeneye ubwoko, dukeneye sosiyete nzima, dukeneye ubwoko buzima, dukeneye ubwoko bw'indobanure, dukeneye ubwoko budasanguye. Pasiteri bazabaja gukinguza abakristo babo, basimu babateye bakabateza n'ubukene, bakabateza amacakubiri, bakabateza ubujiji, bakabateza ubushanga, ubunebwe bwo kudakoresha amaboko yanyu, mugahora mutegeye abandi amaboko. Mutima wanje himbaza imbaraga z'Imana, Uwiteka Mana yacu urakomeye. mutima wanje himbaza imbaraga z'Imana, Uwiteka Mana, Uwiteka Mana yacu urakomeye. mutima wanje himbaza imbaraga z'Imana, Uwiteka Mana, Uwiteka Mana yacu urakomeye. wambaye icyubahiro no gukomera, bari bicuba bihinduye igaragawe barugendera ku mababa y'umuyaga kandi imbaraga zawe zirakomeye. Kandi imbaraga zawe zirakomeye. Wambaye icyubahiro no gukomera, bari bicuba bihinduye igaragawe barugendera ku mababa y'umuyaga kandi imbaraga zawe zirakomeye. Kandi imbaraga zawe zirakomeye. Kandi imbaraga zawe zirakomeye. Kandi imbaraga zawe zirakomeye. Wambaye icyubahiro no gukomera, bari bicuba bihinduye igaragawe barugendera ku mababa y'umuyaga kandi imbaraga zawe zirakomeye. Kandi imbaraga zawe zirakomeye. Hallelujah. Imbaraga zawe nibyoroshe, amaboko wakuje Isiraheli mu Giputa. iyi ndirimbo yicurangire nguko baza bayicuranga. Hallelujah. 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 Kurumva witeguye gucuranga cyangwa nabakuye mu mwuka n'abari muri kabisa. Mureme ubu nyine tugiye kubarema Amani. Bwana sifiwe. Yindi bacurangira kandi ko gusengera amapepo Iruke. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Hey! Imana ishimwe. Ego. Ubu dufite Yesu. Yesu yokurema uno munsi ukaremeka. Amen. Yesu yokuzura uno munsi Amen. ukazuka. Amen. Yesu yogukora uno munsi ugahindura amateka. Bwana asifiwe. Hallelujah. Mureke babwira ibitangaza. Muzamwibuka amakuru y'umugore w'imyaka 12. Umugore w'imyaka 12 yumvisha amakuru gusa aravuga ngo naje ndakora ku mwitero wiwe. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hallelujah. Musu umwe ndi Butare na Bizimana wa. Ndi Butare na Bizimana. Musu arabizi. Ndi Butare twama tubona convoy kazitandatu zikurikiranye. Za maziza zikurikiranye bama parika imbere y'inzu ya. Nimo twari turi. Baza kwa Bizimana kuko bari bazi ko tutaza dutandukana. Bashika bamabaza ngo si witwa Rutambwe ninde. Nukuri bapanuwe nka gutya. Baba ngo si witwa Rutambwe ninde. Nama mvuga ngo ni jewe. Umugabo yamavuga ngo agatipe kagira ama confidence. Kandi nari ngira agatipe nyine. Ugafite ama confidence ndamwongira confidence kuko ndacyahangira. Ntacyahamfite. Ati niwe muntu wa mbere mbashije mu bantu gutya ntimubaze ngo mu bitekerezo namavuga ngo ni jewe. Ngo nawe witwa Bizimana nuwe. Undi ati nawe yamavuga ngo ni jewe. Yamavuga ngo mpande gari ngo tunawahitaji. Namubwira mubaze mutubwira icyaha. Nimba gari icyaha dufite tushaka abaloya bacu. Araseka aravuga ngo ntacyaha. None ni iki dushakira? Yamavuga ngo bambwiye ko hari icyo mwomarira. Turamubwira kitubwire. Ngo tugendera kitubwirira Kigali. Ndamubwira ngo sindi umugabo wo gutwarwa gutya gusa. Kandi ubona umugabo ko nari meze. Sindi umugabo wo twara gutya. Yamambwira ngo mugenzi we bari kumwe ngo aba batipe bagira imitwe ikomeye bamubwire. Yamatubwira ngo umugore wanje amaze imyaka 8. Tumaranye imyaka 8. Azava amaraso kuva n'akazi rimwe kugeza na kabiri. Kugeza n'akandi kazi rimwe. Umugore wanje kandi yamatangira gutuneka yakunda ko umugore wiwe aravuga ngo umugore wanje ni mwiza kandi yari mwiza koko yari umugore mwiza ariko yari amaze imyaka 8 kuva n'akazi rimwe kugeza n'iyinga ari hariya aratubwira ngo amukuye South Africa babuze indwara yavurishije muri Afrika mu Rwanda ya Uganda n'ahandi araruhamuriza indege amutwara South Africa biranga bamukoraho abaganga akama adudubiza amaraso yambara umwenda umufashe nk'uko akava amaraso asigara ari umugore kwambara ibintu by'ibibubu ariko bitamukoraho bamutumira mu birori ntagende kubera kuva amaraso ntabwo yari amaraso asanzwe ndamubwira uko ariko bimeze ndamubwira ngo subirayo tugiye gusenga tubaze Imana uzagaruke nta telefone twagiraga icyo gihe ko telefone ya mbere nayitunze nije watunze mu rungano rwaje nije watunze telefone mbere nayitunze 9 kandi zogenda keka ko ari 9 ati ntitwosubirayo ni musenge Imana ibabwire ndamubwira ngo ndudutege ko twadusenga uzogaruke nyuma y'imisi 3 barataha niyo tugira telefone baba baragarukiye mu rwawe hariya mu mujyi niho baba baragarukiye bagende tukubita ukuguru hasi gutya Imana yamiduha n'inyeduruwate yamitubwira ngo ni mwikaro karo twebwe icyo gihe twari tarabona amazu y'amakaro wageze ugera ku ikaro gatangara inzu zari zifite amakaro Kigali zari nkeye bari bagisimanta gusa ariko muwe hari amakaro ni mwikaro niho ibintu byose bizengiye niho byarangiriye turangize Bwana sifiwe Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mucuranzi yageze kuri keyboard. Uturange mutima wanje imbazi imbaraga z'Imana. Ube witeguye. Nyuma y'imisi 3 wakundi za convoy zari zimeze. Nibwo bwa mbere nagiye muri convoy banye escortinga. Imodoka zimwe zikagenda imbere, je nkagendera mu jipe. Ico gihe hari hagezweho za Nissan Patrol. Za Nissan Patrol. Badukubitamo. Je na Bizimana wa Yesu. Na Ahobari wa Yesu wagiye mu ijuru na Yohana wa Yesu wagiye mu ijuru bafuye bacizera
abahungu bapfuye badahemutse abahungu bapfuye badahambutse muzamuhangurwa n'iki Pawulo yaravuze ngo n'iki kibatera gusubira inyuma kandi Yesu yaraje ari uwo kudukomeza aravuga ngo nimumwegere niwe buye ryazwe n'abubatsi ngo bibaho guhanguka ninde wabeshe ko bibaho guhanguka Petero aravuze ngo niba mwarasogongeye mukamenya neza niwe buye ryazwe nimumwegere haleluya Bwana sifiwe Bwana sifiwe turagenda dushike turamubwira twarashitse gutya kazava nyine arahamagara abakolege biwe yamavuga ngo nimuze murebe aba bahungu bavuze ngo umugore waje yokira turamubwira ngo arakira kandi gacyageza hagarara imitonyi yageze igira gutya gusa ngo zi turashika turaririmba Bwana sifiwe Bwana sifiwe haleluya haleluya twageze turimba twembi Mungu wa zamani zote kimbilio la vizazi vyetu amaze tumara tunavuga ngo mfalme kubwa ndiye Yesu vitani anatushindia kwa shangwe kubwa tumsifu na haleluya tukubita amaboko hasi turamubwira ngo ni mutarare mwese ni murutarare bararutarara turabwira ngo mukubita amaboko hasi mukubita amaboko hasi toge twari dufite imbaraga zo twisa ikaro ikavamo ariko turamubwira ngo genda uzane icuma ahamagara abahungu biwe baragenda bazana icuma turamubwira ngo meni no karo aravuga ngo basha ngo aya makaro nayatumije mu Buhindi aya makaro nayatumije mu Buhindi basha turamubwira ngo nimba udafite supaya birakureba ariko nta kintu kinganya gaciro n'umugore wawe meni rikaro arabanza aratubwira undi aratubwira ngo hold on turaholdinga nimumara kumena ikaro uyu mugore ntakire biragenda gute ngiye kubabwira ukuri turamubwira ngo mukora icyo mushaka mukoresha ubushobozi muhabwa na leta bakubise ikaro gutya dusanga harimo nyine amafuti turababwira ngo abagabo b'ibirokoko turababwira ngo ngaho nimukoremo bama basimbira ngahari ndabura muri abahoga kugeza kuri urugwego abantu b'abagabo bemewe n'igihugu muri abahoga soramwe amaboko ndazamura gutya yamavuga ngo sheri we ngo ndakise Kena aravuga ngo ndakise turamubwira ngo yaje aja muri dushe akazamamagara ngo Rutambwe ngwino urebe nakise ndamubwira yagenda umugabo wawe agenda kurebe ko wakise umugabo araza hayarira hamagara umugenzi wiwe bafande ngo nukuri yakise haleluya kubabwira icyo ni kimwe Bwana sifiwe nubwo waba umaze imyaka 50 pote alitenda mema alisaidia wote na furahi kwa kuimba kwani Yesu yeye yule arahaguruka yamazamuka munsi inzu yiwe yabaga munsi hafi ya benere y'u Rwanda yamazamuka muri banki yamagenda amashamatamwo miliyoni 4 muri bakari yari bakari ashamatamwo miliyoni zingahe 4 muri bakari Rutambwe ico gihe sinzi ko atarageza 2 cyangwa 3 bizimana ico gihe sinzi ko agiraga amapataro kandi Imana yari atubwiye ngo murahabwa indamu ntimuzemere mutazaba nk'abageyazi Imana atubwira ngo ko murabara ngo nta mazu mufite muzotunga amazu mu bihugu mushaka gutungamo amazu miliyoni 4 nyuma y'ubwo yumva ko mayamagura wazari muri 97 n'umunani aho ngaho mu bihumbi 2002 inzu yanje y'Ibutare ndi mu bagabo bubatse inzu nziza za mbere mu Banyamurenge Ibutare parcelle nayiguze amafaranga 160 kubaka inzu yose sinzi ko yantwaye 300 cyangwa 400 kandi ya burike kwite bari bampaye miliyoni zingahe 4 twari 4 ngo Bizimana tware miliyoni Rutambwe tware miliyoni Jambara tware miliyoni Yohana tware miliyoni ko murumva uko nari meze Bizimana cyo gihe yari umushomeri Jambara yari umugaragiste Yohana umushomeri nari umushomeri tudahembwa umuntu wagaze tubonera 5,000 niwe wanguriye passport ya mbere Jambara yanguriye passport ya mbere muri 97 bataratanga iranga muntu zikigura 2,000 niba ari 2,500
nimba yarangahe pasiporo ya mbere bataratangira nka muntu bampa miliyoni. Abahungu bahano bari mu kugenda basabiriza bagahanura ibinyoma ngo babaha amafaranga muzopfa muri abakeneye. Yego. Ngahweka tibura togene nije wari umuyobozi wa Sans Frontières, nije wari porte parole wabo. Namubwira fanga aya mafaranga arayampa ndayafata mu ntoki musabira umugisha. Mari kumusabira umugisha ndamubwira ngo uzagenda uyahe pasiteri yamaturikararira. Arabango basha ineza no bakorera ni yihe. Ndamubwira ngo Imana dukorera iritunze irishoboye nikenera ko ndunga miliyoni izahimba. Bwana sifiwe. Ariko ndimukwabazwa n'abahungu baza batukisha umurimo nakoreye, umurimo nariri inzara, umurimo nasuzuguriwe, umurimo nafukamiye ku migongo y'ibishurusuru, bakawiyitira bakawuharibu bakawutukisha. Muri sheravuze ngo kuhubiri taruma ya usikara hoza wanadamu. Kazi hiyo usifanye kwa mchezo. Ina irari mucibuye nyarukunda arabiza ari hano. Naraye mucibuye umunsi menya kuririmba bari banyirukanye kwa Kinga Manyashoshi n'abashenderake n'abansenkara bagiye mu ijuru n'abamanweri barambira ngo mbasobanurira ndababwira ngo niba ndi umuntu sinigeze nja muri Sunday school, sinigeze mba muri korali. Ndababwira ngo ubwo ndi umuyumbi Imana yamamagaye ndoririmba mu bandi ngiye kuyisenga inyigishe kuririmba. Nindamenya kuririmba sizosaba kwikorera. Ntacyo mfana n'Imana. Nimba ari Imana nosaba ndimbe. Bwa kabiri ndayibwira ngo nimba ari Imana nokora ntanditse mu gitabo cy'ubugingo. Bwana sifiwe. Ndayireka inyereke ko nanditswe mu gitabo cy'ubugingo nzobone kuyikorera. Itarabinyereka sinzongera kuyikorera. Cya gatatu yari amayitaje atatu. Icya gatatu nageze nkubita ababembe, nageze ngwana n'ababembe. Sinshaka kuzorwana ngo tukishe umurimo nahamagariwe. Intambara zaza ziba mu kane ndahari. Niwo munsi Imana impisezerano kugeza muri umugabo w'imyaka yaje kwa 50 jewe sindumva isasu rirashe umuntu. Nuwo munsi Imana impiyonzi iyo linye irambwira ngo uzoza umva makuru y'intambara, ariko ndahanze uzohurira n'intambara. Kandi suko bari bangaruye inshuro 3 ibuvira bayishaka kuja mu gisirikare. Nubo haza umunsi numva natozwe mu nkavuga ngo nubwo nshaje wo kijamo koza nuva ari wo murimo nagombaga gukora ntakose, ariko nje uyo kijamo simba ndi umugabo wo kivamo. Abantu baza bagenda bwaca bakadezatinga nibaraje bona kizwa bo dezatinga. Iyo bakijijwe baza bahanguka impamvu muzamubona ntahanguse noje no mu gisirikare sino kivamo nkaba bakande mobiliza ngize ubumuga runaka cyangwa ishaje. So nije sinzokivamo, iki ngiki nije sinzokivamo, sinzokireka. Ndiyo. Hallelujah. 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 Mumenyere abantu babasigiriza bakababesha mukaguma kumera gutyo. Umutima bakozeho kubakira urara ko barikoraho nabafande hari ni uko nukuri. Sinzi kintu woshobora warana ni umuhamagaro wawe. Kaba wari waragiye yata umuhamagaro wawe. Hallelujah. Hallelujah. Murabizi ko makunda ariko murabajama beza n'ubundi mushana muzashobora ibindi. Imana ishobora kuba yarabahamagariye n'abasawuri yabahamagariye iyindi mirimo mushobora guhindurirwa imirimo. Siko kwiza barahinduriwe abatipu kuko borara banyaza kirura korano wanga bahinduriwe imirimo ariko muzoreke kunebwa kandi ni munebwa no ole kwenu. Umuntu yonanwe gisirikare amarakanirwa nabusoka kabushoboye iki. Hallelujah. 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 Tugiye kubasengera umwanya urangiza nje kandi mfite inama saa moya. Wambaye icyubahiro no gukomera imbaraga zawe zira
Imana ishimwe. Amen. Mureke mbabwire. Uwo munsi twaratashe nije wari weretswe ko tagomba kwakira amafaranga. Kandi ntabwo bageze batanga amafaranga icyo gihe. Kuko Imana yari yambwiye ngo barabagerageza. Kandi ababwira ngo ikimenyetso nuko baduha amafaranga tutaratekereza gutunga. Tugende twageze dutekereza ko utunga miliyoni y'amanyarwanda. Bona batu barandebye. Ariko barabahungu bapfuye badahangutse, bapfuye bagikize. Ahungu jamari na Yohana ntibakiyaba. Bizimana ni wari. Bwana sifiwe. Ni ugihari. Turababwira ndamubwira ngo uzatware kwa pasiteri. Na pasiteri bayahaye ndamuzi. Ndababwira ngo ni pasiteri kanaka. Shaka umupasiteri shaka gukubitiramo. Ndababwira ni muzoshire pasiteri. Ni nuko yamenyanye n'abantu nuko mutari mubizi. Ko yagiye amenyana n'abandi. Ko yagiye amenyana n'abantu agira za repeat. Kubitiramo n'amwe muyamuheze. Turataha baduheza imodoka. Lift. Baratubwira ngo ariko murarya ntimutugaburire cyane. Baratugaburira turarya. Bamara dukubita imodoka iradutwara idushisayo. Kandi dushisayo tutaza aho dukura amafaranga yo guhahira abagore bacu. Ariko ikintu mbabwira byibuza twebwe tukiriho. Twe tukiriho. Yego. Nta effort wogira Imana yarakuvuze ku ijambo. Imana ishobora kugukiza uno munsi. Imbaraga z'Imana dore tuvuga. Amen. Imbaraga z'Imana dore tuvuga. Tutaririye ubuhemu, tutabeshe, tutapagashirije, tutatekereje ko ariyo maramuko yacu ngo tubeshe abantu. Zishobora kukuzura, wozuka vuga ngo nozuka. Nozuka. Ushaka kuzuka, ukukura bo utarapfuye. Hallelujah! Hallelujah! Wozuka uno munsi. Tugiye gusenga. Kandi dusenga amasengesho mu musaza mumenyereye. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Kandi ngiye kubabwira ukuri. Njewe sizatanga haleluya ukuye gushima Imana cyangwa Imana yamwe ngo ari yuhudumya mwe ibibazo. Bwana sifiwe. Asifiwe. Bwana zazinzo gupfa kwamiriza gusa. Muzamura amako ntange haleluya. Haleluya! Haleluya! Amen. Amen. Bwana sifiwe. Asifiwe. Bwana haleluya! Haleluya! Amen. Amen. Ni haleluya yo kubakira urugo ukagira urugo rw'indangarugero. Abarimo bamenasa ku divorce yo kubakira urugo. Haleluya zazubaka urugo. Bwana sifiwe. Iyo. Haleluya. Tutanyana kubaka ingo zendaga gusenyuka muri Nairobi. Zendaga gusenyuka. Izo ngizo zubakwe. Uzuvuga ngo ya haleluya ni kubakire. Haleluya ni nyore. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya zo kurera imfubyi. Mureke tuzitanga. Imfubyi zigakura neza. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Nasikufikiri siku
nitakapozidishwa mbele ya Mwenyezi Mungu na kuhukumiwa naye. Asikufikiri nitakapozidishwa mbele ya Mwenyezi Hallelujah. Nimubahoke mu izina rya Yesu. Hallelujah, hallelujah. Nimubahoke mu izina rya Yesu. Hallelujah. Nimuzuke mu izina rya Yesu. Abantu bashaka gusengerwa mbakozeho cyangwa mbakojejeho Ratamba. Isezerano rya Bibiliya. Yohagarare
ngabo nziza ari he ngabo nziza witwa ngabo nziza nabanza yabisabye kare nasi natambuke hey hagarara muhagarare hano imbere hano tela ya la teride ela santa fina me krisha andlo de la ferimar de la regrade hallelujah Hallelujah. 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 Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Bwana sifiwe. Amen. Elia yari umuntu nkatwe. Bwana sifiwe. Asifiwe. Elia yari umuntu nkatwe. Bwira mugenzi wangu Elia yari umuntu nkatwe. Yari umuntu. Nta kintu Elia yakoze. Ukuye kwizera Imana. Ukuye kwizera Imana n'ijuru. Hallelujah. 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 Amen. Izaburi Imana cyubahiro. Baba. Hallelujah. Hallelujah. Shanzi wote utashindwa na ela sa qualidade de la ferigarde la regrade. tidia ablo No de la ferimoriti. Zuka. Zuka mu izina rya Yesu. Zuka mu izina rya Yesu. Zuka mu izina rya Hindura ubwenge mu izina rya Yesu. Tumburuka mu izina rya Yesu. Fikuzimu mu izina rya Yesu. Fimibi mu izina rya Yesu. Va mu nzozi mu izina rya Yesu. Va mu bintu mu izina rya Yesu. Uyu ni uwundi murongo. Bwana sifiwe. dimension inclinée la vraie Simba ananguruma akianda jeshi lake Usitishe Kibazo Usitishe tunaye mshindi wa mwanzo na mwisho ni Yesu. Simba kama simba akianda Usitishwe sana tunaye mshindi wa mwanzo na mwisho. Usitishwe sana tunaye mshindi wa mwanzo na mwisho ni Yesu. Usitishwe sana tunaye mshindi wa mwanzo na mwisho ni Yesu. Usitishwe sana tunaye mshindi mwanzo na mwisho ni Yesu. Bela salama tropes. Mshindi wa mwanzo na mwisho ni Hallelujah, hallelujah. Mana nabonye. Domela strikla Mana solbre. izizura bapfuye. Imana twabonye. Mana izikiza abarwayi. Imana Mana izitabara. izigara ubwenge mu Ela! gitondo. Yesu we. Mana Mera izibohora. tope. Domestre bre. Oh, Domestre Izina rya Yesu bre. Nazareti. Kora ibitangaza byawe Mana. wigaragaza Yowe Mana ibyiza. Uzi yonyine imitima y'ubwoko bwawe. wihesha yo icyubahiro. kwizerwa Ubagirire neza Mana. ndetse no Ubuhore. kwiringira. None n'iteka ryose. Ubuhore Mana. Hallelujah. Amen. Amen. Komera Imana amashyi menshi gatoya musubire gatoya